Sasisian pat ngi pilihan sumbai pi baro syakani ka channel ko jongi pat hakani ka video ngin pe yakani ka post ko brang shalai thamaya po Shillong Meghalaya. Shabang insdang yakani ka video sungba subscribe yakani ka channel but turn on your new notification bell kanang bapinum do yaki videos ki bangi upload. Pila ruban follow yangi hapo ka Instagram kani ka Instagram account ko jongi. Yakani ka post la apalat daka Meghalaya Energy Corporation Limited lani ka MEECL mentau benai arjar arpoar. Kakertang juga ni ka post kedai electrician. Yakani ka post kin sepelong ya ka walk-in interview haka pratrik benai February arjar arpoar. Yakani ka post electrician ka belaj lapun ritli ka educational qualification kalong kumne. Pelak di ben pendap ya ka matric lani ka secondary school living certificate pat pidi rupandan ka ITI certificate haka course electrician ki substations jong ka post ki dai hakini ki jaka ki bala ayang ni apo ki candidates ki belong eligible bagi bakwaban apply ka ni ka post pihak bandra ya ka application ka jong pi haka standard form baru ki original certificates bat ki copies jong barak ki certificates lani ki documents baru kawai ka passport size dur ka jongpi syakani ka walk-in interview kin sepenlong ya ka registration ha kapor kandai beje mestap hado khat arbeje bat yakani ka walk-in interview kin sepenlong ha ka MEECL gas house Lomjingshai Shillong ka official notification lani ka notice ka bala penmi hi dakani ka MEECL ngal ai po description jo kani ka video disungpa download bat boleh shoya ka shobapin apply kani ka post kanang bapin tip shushu shpang ki wiki details